Hai 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 lai. Masih bersama Mr. Kaku jalan-jalan. Kita menuju Serayu. Mau mengaspor Serayu ya? Serayu ya, Sinaga. Lily was a little girl, afraid of the big wide world. She grew up within her castle walls. Now and then she tried to run, and then on the night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Deddy Saputra Detra. Salam medok gue Jawa. Ini gue lagi di Bendungan Gerak Serayu, lagi nemenin Mr. Kaku, lagi syuting buat channelnya Coki Cungkring. Dan jangan lupa subscribe gue juga, Detra Deddy Saputra. Oke, bye. Oke, bareng Mr. Kaku lagi kayak vlog. Ini soalnya pendamping ya kameramen ya, buat kamera nih.